Assalamu alaikum hurmatly Qo'shqo'var kanalının görүүчүлөрү, qadırlı mekendештер, amansızdarбы? Бүгүн 2020-жылдын 1-noyabry biz Noqat mal bazarına gelip kaldık. Köpçülüğünüzdөрдүн суроолоруңуздар боюнча, комментарийге жазганыңыздар боюнча бул чыгарылышты 2 чыгарылыш менен тартабыз. Биринчи чыгарылышта башында эле чөптөрдү тартабыз. Чөптөрдү тартып кирип кетебиз базардын сыртынан. Көпчүлүгүңүздөр комментарийге мына чөптөрдү, беделердин бааларын, тоyut бааларын да жазып жатасыздар. Бул жерде жакшы көкмөк таза беде бар экен. Беденин баасы 260 сомдон экен. Мына бүгүнкү баалар Noqat mal bazarындагы 240 сомдон турушуна берилбептир. Ар бир штугу. Çöp baalары болсо 220. Канчадан саттат эми 220 деп? 200'e başlatmadı. 200'den ötkörüp satsa, 200'den ötkörüp satıp atıştır. Бұл çöptü болса 220 сомдон дейт. Kemi болот экен 5 сом түшүп берет экен мындай дөңүнө турушун алсаңыздар. Бұл да беде пресс экен 250 сомдон дейт мындагы. Биринчи тоyutun тартабыз, анан бодо малдарды тартабыз достор. Мынакей достор, Noqat мал базарында мындай чөп базардагы көп болот экен. Эми биз базарга карай бет алабыз. Мындай чөп аябай эле көп кириптир. 2-3 катарда турат. Мына саман пресстердин баалары 200 сомго чейинки баалар экен булар. Саман пресстер 160, 170, 180ден башталат экен. 250 сомго чейин экен чөптөрдүн баалары. Эми биз мал базарда малдардын бааларын билишти улантабыз. Биринчи чыгарылышта бодо малдар, козу кочколордун бааларын билебиз. Кысырбай базарга кирбей эле баа болуп атат. Кысырбай 11 000 сом учурда баа берип атат. Ээси 12 бер алып кете бер деди. Мынакей достор, базардын үстүнө келдик. Элдердин санын көрүп жатасыздар. Базар Noqat мал базарында бүгүн баалар кызуу болот экен. Акырына чейин көрүңүздөр. Бул жагында саануйлар турат. Саануй базары. Аркы четте болсо букалар. Бурчта жылкылар. Эл аябай эле көп кириптир базарга, мындай пут койгону места жок бүгүн базарда. Өзүбүз айткандай, бул чыгарылышыбызды бодо малдар менен тартабыз. Биринчи чыгарылышты акырына чейин көрөбүз. Класс басып бөлүшүп коюш сиздерден. Биз тартабыз. Мына боз уй, эркек торпогу менен. Экинчи торпог экен, боз экен, үчүнчүсү боз дейт. Канча эми ушунун баасы? 100 000 сом кеми бар деп атыптыр муну. Базар баа болду же эми? Мына эркек торпогу менен. Канча литр сүтү бар? 80 сурашты. Канча сүтү бар сүтү? 6 litre. Саар келчиси. Жакшы тойсо 8 литр сүтү бар дейт бул. Аз саалбайбы? Аз саалбайт экен. Бул алабыйтта тартабыз, бир четтен эле тартып кете беребиз. Бул саамбы бул? Канча туган уй? Саан уй. Биринчи торпогу дейт. Каяктан келген? Өзүнүн эле же российскийби? Россия. Россиядан келиптир. Sağıldı bu, sağlı elekbi. Sağılgan. Özümüz tuğdurganmiz. Bağız kança bağız? Kança litre süt berет özünüz tuğdursan? Bazı 5 litre sütü var. Yani tutkanda bir 8-9 litre sütü var adam. Bağız kança bağısı? Bağısı 110 bin som diyor. 110 bin som. Kamı var. Erkek burgaçı torpağı. Burgaçı. Burgaçı torpağı mı gel? 110 bin de. Жаш торпогу менен, 3-чү торпогу менен экен. Бул уйдагы базарда турат, сатылат экен. Канча сүтү бар? Качада келе уйбу? Качада уйбу? Асфальт жолдогу. Ургач торпогу менен сүтүнү билбейбиз дейт. Желиндери 85 000 кеми бар деди. Mana görüyoruz. Baası. Janaşala turgany, bul dagı жаш торпогу менен. Торпого да жетебиз азыр, кирип кеттик базарга.
Buna dağın ele girip çatat bazarga. Buluy jaş torpağım. Negen? Bul kançan tuğan uy? 7-8 tuğan uy eken. 90 bin so'm kem orada edi buluydun basın. Çoğun. Paravda oyunda basın biliyoruz. Selamünaleyküm. Kança kem bunun bası Allah oyunu? 130. Torpağı yok bu. Sütü var mı yok bu? Öz eken. 130 min dedi. Kançanın tuğanı? 3'te tuğuptur. Hazır kança sütü var? Sütü hazır beradi 6 litr, 7 litr, 8 litr. Toy işine qarab eken 6, 7, 8 litr. Qayaqdan geldi? Moskva. Rossiyadan alıp gelipdir. 130 min so'm dedi bası. Bul uydun da baсын bilemiz. Erkek urgaç torpağı. Urgaç torpağı menen kançanın tuğanı? 3-4 tuğanı. Basıçı? Bası 90 min so'm eken bunun. Kança sütü var hem? Süt ağıldat mı? 5 litreden 10 litre geçeyin. Sütü var eken buluydun. Bazar bağı verdi mi? 78 verdi. 78 min so'm bağı verdi bazarda. Nokat mal bazarına bugün Göğünçeler mına rossiyskiy parodada Rossiyadan alıp kelingen uylar kiriptir. Bulda torpağı menen turat. Bul uydun da bağısını bilemiz. Bunda erkek torpağı menen eken. Kança litre süt beredi? Buna jelinleri da kızıldat. 150 min so'm deydi bağısını. 3. torpağı menen eken bu. Bu çoğun bozuy eken. Qanday paroda deysiz? Semental paroda deydi. 10 gün qoldi tug'ishi. 10 gün qaldı tug'ishine. Toshna 10 gün. O'ziga salib qo'ydingizmi? Xudo xolasi Xudo xolasa 10 kunda sherigilari tug'yapti. Bari tug'yapti. 97 ming uchurda baho berib turib, o'zingiz qancha so'radasiz? 130. 130. 130. Jelinlerida cho'ngan 97 ming uchurda baho berib turib. Mana ushul yerda baho olib chatat 97 ming so'm Rossiya parodasida uyga baho berishdi bo'z uyga. Boshqa uy erkak torpog'i bilan 76 ming so'mga sotilib turibdi. Bular Rossiyadan olib kelibdi. Bu uyda da ko'rsatib ketamiz. Bular Rossiya. Rossiya. Qanchani tug'an? Buloz buni ikkinchi olasiz, qarindab uchinchisi. Erkegina torpog'i, erkak torpog'i bilan sog'ildi bu qancha litr süt beradi endi? Sağoldi, hozir sütü var. Sütü bu yerda o'zi sog'il ichilayotgan. 5 litrdan 10 litr sütü var. 5 litrdan 10 litr sütü var ekan, har bir sog'ganda. Qanchani 3-bolasi dedingiz? Endi bahasi qancha bahasi? Bahasini 130 tem var dedi. 130 torpog'i yaxshi ekan. Torpaq yaxshi, o'ta yaxshi. Yaxshi torpoq beradi ekan. Bozor qancha berdi? Bozor qancha beriladi endi? Hem geldik. Hem geldi. Mana sağın uylarının bağları mümkün. Uşul sağın uydağı bağı olub çatat uşul yerde 90 bin bağı verişti. 90 bin so'm urg'och torpoq bilan. Rossiyskiy parodada 90dan oshdi aşağıda turadi. 90'da açtı mı? Ha, 30 nima? 90 bin. Buluy. Bağı olub çatat. Akbaş toqoluylardan ekan. 120 bin so'm. Qanchani tug'an uy? Ekkeni tuqqan. Nima olganman? Boz bu. Yo'q. Qisir uy ekan. 120 bin so'm torpog'i bilan. Torpoq erkak urg'ochi. Urg'och torpog'i bilan ekan. 120 bin so'm baho berdi. Jelinleri.
Şul yerde bağ verip çat 120 ming so'm uçurda bağ verdi. Rossiyskiy uyda bağ olup erkek urgaçı torpağı. Anda onda 90 bin. 105 bin gidelim. Torpağı erkek urgaçı. Erkek torpağı menen kança? 95 ming so'm bağ verdi. Uçuluyor var. Nada Allah torpağı menen. Yok, oyunda sizge men al dep. 77.500'ge geldi. Motor power. 77.500. Bu sağını daha bilemiz. Bu kaç torpağı menen eken bu? 90 ming so'm dedi bahasını. Köpçülüğünüzler, жазгандарыңыздар boyunca sağını uylardı. Köp tartça tazı bul çıkarılıştı. Tizilgen bu rossiyskiy buqalar eken bulardağı. Akbaş. Buna şul turban kança em bahası? 90 ming. 90 ming. Kança verilmedi? 90 ming. Bu işte tem artık. 1,5 yaştan 2 yaşga çeyinki 1,5 yaştan. 1,5 yaşdagi erkek buqalar eken. 90 ming so'mdan 100 ming so'mga çeyinki bağlar deydi şularda. Bu Rossiyadan alıp kelingen buqalar bar eken. Jaş qanday eken bularning? 1 yaş. 1 yaşning tegereginde. Özektir. Bağları kançadan em? Çekedek. 90 diye sağ. 90 satıldı mı hiç? Satıldı uydan sat. Uydan kançadan gitti? 86 bin. 86 ming şunday gitti. Şerikleri. Varıp görsöňüzler bolat eken kança baş kelgen? 70 baş. 70 baş gelipdir. Uyunu adreske Nokat rayonu Tajikışlak ayılına varıp görsöňüzler bolat. Nomerini daha kaltırıp etebiz. Plus 996 221 04 95 numarına kayrılığınızlar. Bunday buqalar köken hazır 70 baş geldi deydi. Hazır 40 baş kalıptır. Yeller oğun gigant buqaken toqol kança yaş? 1,5 yaşar. 1,5 yaşar. 1,5 yaşdagi gigant buqa bolup jatat. 8 boldu. 108 ming so'm bağ verip жатышат. Kança çıgat hem живой вес примерно? Чама? 107 ming so'm ekan. 108 ming so'm bağ verdi basar. 1,5 yaşar buqaga. 108 ming so'm. Şu çoğun buqasırğanlarga mına şu juuna bağ bolda tuşular. Şurada 202 ming so'm bağ verip жатышат çoğun buqalarga. Oyna. 202 ming so'm. Juuna. Erkek 1 yaşar torpaqtorun bağlarını biliştilan tavs. Hem kançadan şular? 45'ten kan var. 45'ten kançadan berilbeyt at bazarda 41 gelgen. binden verdi bakın. 41 mingden bazar bağ verdi. Gelmeydi. 41 mingden bazar bağ verdi. Berbedik deydi şulardı. Buna baylay turban. Erkek torpaqtor 1 yaşar. Buqa bağ olup jatat 52 ming 500 so'm bağ verdi şuga. Baylay turban. Bu 50 minglik baylay turgan buqalar eken. Çoğun buqalar. Vallahi. Bunun içinde arkıl degen 44 ming so'mdan berildi şular. 1,5 yaşar mı? Bakın şu buqalar eken. 4 ming so'mdan berildi deydi şularda. Bu yerde qapqara müzik içine baylay turgan qara buqa var eken. 60 bağısı 60 ming so'm dedim. Kalestra bağa. Kaldama bağa. Bu biraz kişiler buqalar eken. Qancha eken o? Buna bir qarası. 45. 45 ming so'm. Qancha bermedingiz? 20 alsanız 45. 45 dedim. Bulçu. Bu 45 bin. Bunlar 45 deydi. 1 yaşarın tegiregindegilerinde 45 ming deydi buqalar. Juuna bunda iki buqanı 95 ming so'm kemi var ekan. İkisi 81 ming so'mga ketdi bunda iki buqa. Juuna. Bu buqani daha ko'rsatsa qancha ekan bu baylay turgan buqa? 45 bin. 45 ming qancha bermedingiz?
40 bin bazar suradı berbedik deydi. Yaş qanday? Yaşı 5 aylık. 5 aylık. Yaşın 5 aylık dedi. 42 bin bolsa satıp özeydi şunu. Bunacın satılıptır. 54 bin so'mga satıldı. Urg'ochi bunacın. Paroda bunacınlar turat bu yerde Urg'ochi. Juuna 120 deydi. Qanchaga berib edinglar? 110 bin so'mga berib edik deydi. Koşun. Daha gelip bağ verip çatçat. 92 bin so'm juuna bağ verip çatçat. Urg'ochi tarpaqtor. Kimin? 80 bin. Urg'och 80 bin? Ekovi. 80 bin deydi Urg'ochi tarpaqtor. Urg'ochi tarpaqtor ekan. Qancha yoshina yetganmi? Yok. 5-6 ay tutmuş. 5-6 aylık tarpaqtor ekan. Ekovi 70 ha? Ekovi 70 bin so'm deydi bağlar. Buna Urg'ochi tarpaqtor, erkek tarpaqtordan arzonroq turadi ekan bozorda. Qanchaga keldi-ku? 29'dan beri verdim. 29 bin so'mdan berib edik dedi shu Urg'ochi tarpaqtor. Eng kichkina tarpaq, eng arzon tarpaqtorda bosimda erkek Urg'ochi. Erkek. Qancha bosi erkek tarpaq? Bazı 20 adım. 20 qanchaga berib edingiz? 17 ga yaqin berilib. Urg'ochi tarpaq ekan bu. Qancha bu tarpaqning bosi aka? 20 adım. 20 deb. Buni qancha berib edin bu? Eng kichkinalari. 17 ming o'shanday boshtaladi ekan, 17 ming so'mdan boshtaladi. Erkek qo'zilar ekan. Qanchadan? 10 mingdan. Bog'lari 10 ming so'mdan ekan. Qanchadan keldi bozorda? Optima 8,5 milyon so'radim. Optomga turishni 8500 so'mdan berib edik deydi. 8,5 mingdan berib edik deydi shularda. Qo'zilarda. Maş qancha chekadagi? 8,5. Erkek Urg'och. Erkek qo'zilar ekan. Bularchi? 9, 8,5, 7,5. Aka. Qo'zilarni arzonroqlarini tartibmiz. Urg'och qo'ylar juuna 14 ming so'mga olinib turadi. Bu qo'zi qo'chqor. Qancha? 8 ming oldu. 8 ming bo'lib turibdi. Semiz. So'yish bor. Echki bozorga da kelib qoldik. Echkilarning da bolalari qiziq yurib ketadi. Ağa echkini 7,5 ming so'm dedi. Qiz soya turgan echkilar bular. Qara 6 ming. Qancha kilo yet qiladi emislar? Allah bilir. Chamada. 20 da. 20 tekeregi, 20 kilogram tekeregindagi yet qiladi ekan shular. Semiz echkilar. 8'de kaldı. Bu echkilarning bolalari 5 ming so'mdan. Kemora ekan. Cho'ng takalar ekan, tekeler. Bolalari qanchadan buna berib chekadi cho'ngi? 15 mindən kamı var. Bardıqla 15 ming be. 2 oldu. 15 mindən kamı var. Eke 15 ming so'mdan kemora deydi cho'ng tekelerdi. Bularchi? Bunlar eçkiler bunlar. Buna serke, buna take. 5 Çekedek. mindən kamı var. 5 mingdan biri teke, serke, echki ekan. 5 ming so'mdan kemora deydi kishnaroqlari. Mana ushuni men hurmatli ko'ruvchilar, birinchi chiqarishimizning so'nguna chiqamiz. Ikkinchi chiqarishda жылқы балаларына көп olasызlar. 64 ming so'm o'sha buqani olib ketishdi. Sunuş fikirlerdi kommentariga qoldiringizlar. Qo'shqor kanalına. Like basıp, bölüşüp bizning kanalda qo'llab qo'yingizlar tuğanlar. Qattalelek bo'lsangizlar, qattalib qo'yingizlar. Shuni men birinchi chiqarishimning so'nguna chiqamiz. Salomatda qolingizlar.